Dulu torang pe aman, mar ternyata so lain. Hubungan ini so jadi arena pencarian bakat bela diri. Tiap hari baku uji siapa paling tahan emosi. Kita kira cuma ada cinta, ternyata cuma mau cari siapa yang paling benar. Ini cinta apa turnamen, tiap hari selalu bakal lain. Ngana pake jurus tampeleng kiri kanan, kita balas deng muka menyala. Kalau baku marah so sama deng film action, baku palungku deng baku tendang. Ricky Birman so jaga batonton, dorang kira ada balatihan kungfu. Ini cinta apa turnamen, tiap hari selalu bakal lain. Ngana pake jurus tampeleng pipi kiri kanan, kita balas deng muka menyala. Kalau baku marah so sama deng film action, baku palungku deng baku tendang. Ricky Birman so jaga batonton, dorang kira ada balatihan kungfu. Mar biar begitu, torang tetap sama-sama, karena karakter pendekar sejati. Tetap pulang pak orang yang dia sayang.